Bilo je ludilo. Znaš, čestitam Srbiju, dobro su igrali, znaš, do sekundu nije se znalo ko će da pobedi. Jedna srećna u zadnju sekundu, mi smo uzeli loptu i dali koš i pobedili. Pa znaš, mi smo znali da smo loše igrali cijelu ekipu, znaš. Do sada prije ono 7. utakmicu i ovu utakmicu gledaš, najloši smo u utakmicu, znaš. Milo smo malo, mora biti Norveze i malo smo radili glupi greške i ono su dobra ekipa, znaš. Prošle godine su igrali finale i ove godine su dobro do sada igrali, znaš. I mi smo samo bili u puno, kako kažu, panik i cijeli smo odmah da ih pobedimo, da imamo 15 koša razlika i znaš da bude lako utakmica, ali ove utakmice nije su tako do sada desili i čestitam cijelu Tursku. Smo dobili do sada nešto, u tursku košarku nismo nikako dobili, znaš. I sad ćemo da čestitamo cijelu ekipu i sutra vidjet ćemo što se desiti. Slušaj, to nije loše sad tako da pričamo, znaš, mi smo sad, i nije dobro za mene sad da kažem loše i dobro nešto za sudima, znaš. I vidjet ćemo sutra što se desi, kako piše, znaš, i kako kažu Amerikani, I'll take this, znaš.